aray hande woni le 28 décembre 2025 aray hande ko nyalande habbanode lagine do nyalande sayi mo fo habbi hande mo fo hediti aray mi torike mi nodditi guinéme be fo votanoygol GMD votana Mamadi Doumbouya waɗa en ku kaw min torike ma men jeeji ma sa yida Mamadi yida nafa leydi ni intérêt leydi ni ya votana Mamadi Doumbouya si taytu la yidi développement leydi ni da hidi ko bibbe leydi ni feppi kon da hidi ko laptanji wadete e lekkolji e ko laayi wona wadete kon hara ya votana Mamadi Doumbouya si tayno nga yida nafa leydi ni inna ko amone makko parce que votangol Doumbouya na yidugol mo ko yidugol hoore mum haray mede nodditi guinéembe men fop yo yaw votana Mamadi Doumbouya dum ko jango fonu habba sago men ender 72 heures ma 48 heures hara men andi résultat on hara Mamadi gagnike en ku kaw min ko dum mi toriyo mi jeejo guinéembe ben fonu noddita wonugo stable calma tawa gere ala haray non kadi gendarmerie on no jonna sécurité gol fita pagay wadu haray kadi guinéembe ben be anda ko élection wona ennemi yagal ta goto dettu hen wada e dum do en fo jokken no leydi ne buttira si lagine butti ka kamen butti ara mawna kawre janne kawre gollitiren ki hakkil men ara Mamadi Doumbouya ko en ku kaw merci.